Sawazani sanibonani manguni nabandawo balosi namadiki liseniba nabadimu odumedisha ngoki mkhulu kata no tutsa fatsi la fine town lo Gauteng batho modimo ke a thobedisha ka moka ke ralocha ba ge go le ba galabe namhlanje ngiphethe iBaso la mangoma ngiphethe iBaso la manguni mu Africa omuhle wena othi mina mkhulu nginenkinga ama business wami nginenkinga khehlela amakhehla kulungi nali baso bantu abadala leli baso leli umbiza kimija wawuthusha busule busegare wherever you are mo le ngona ke a romella le baso le yo nyaka o tla ka motlo le tshia you mainly come here baso le go romelle lona or go fe lona le uthushe busule busegare ba ge go le ba galabe yo nyaka o tla uMkhulu straight you mainly come uMkhulu straight ka me go fa le baso le bula business tsa gago le baso is mainly made for small businesses and big businesses ka o feta na ga wona mabaso a thusha umfundisi nebandla iBaso liyasiza uyinyanga uyisangoma niyazi makhehla amakhulu kuyashisa emathongweni nami uMkhulu Hoti ngiyashisa futhi abantu abalokubeza abantu bami lona holy prophet mamthandazeli nali baso lakusiza iBaso lisiza abantu bakwethu leli baso leli into ofika iba wenze kanje emva lokho uyenze kanje muqeda ukuyenza kanje bese ufuna i5 rand or mhlambe imali ecoin but mainly elela mushisa phezu kwe5 rand kube into ehlala kanje phezu kwe5 rand bese emva lokho uyalighta uma uqeda ukulighta liyasha muloka lisha uyakhuluma ukuthi bengicela abantu bangene eshop lami bengicela abantu bangene kugcwale bengicela kusebenzeke lokulisha lisha up until iBaso liphele into yakhona biloko iphume iyadonsa iyabitsa kimitsa uyabitsa imithi engifaka la ngifakeni la ngifaka ukugijima bantu abadala ngifaka omemeza ayizimshimemeza ngifake oletha ngajike futhi ngafaka amafutha emvu mkhulu kungani ufaka imvu esibasweni lakho ngifaka imvu so that uma umthandazeli uma uyinyanga uma umuntu osiza abantu nama client yakho mefika kuwena ekwazi ukuthi akuhloniphe abe phansi angabi nomoya ophezulu grass bese futhi ngajika futhi ngafaka amafutha embuzi wayefaka amafutha embuzi kuze kwazi ukuthi beze abantu begijima ngoba ngithi imbuzi yamemeza leli baso leli ile mithi engifakile libaso bese ngafaka nezinto futhi eziningi bathu bamudimo leli baso leli liyakusiza namuntu namateksi uthi mkhulu ama transport amakusela ingane ezingenayo ecrash la makusela umuntu ongenayo nali baso leli baso leli awafani kungananga awafani ngekhala aya ngegaba zawo leli baso leli bantu abadala is from 3500 ukuya phezulu 3.5 bese lawa amanye amakhala nawo engwahlukahlukana wawo 3.5 ukuya phezulu bese la kuya phezulu kanjalo kushiyana igaba zamandla bese kunelinye iBaso engilenza ngoboya bomkhovu lelo baso lelo is mainly 5000 rand straight kungani mkhulu 5000 rand ingoba ngisebenzisa umkhovu for lona then uma umuntu uthi mkhulu mina babaso angaka wa use since ngiphila cala nge3.5 evalopho ngiuze kuleli lika mkhovu evalopho nganyukela leka 10000 amabaso awafani makhehla amakhulu iBaso akusisithwalo yes there is this thing yamanje uma nje ngipost something anything oil noma in abantu bangisela ama WhatsApp athi umuntu yini mkhulu le oil le ayina ubungozi mina ngiyibuza ukuthi bakwethu senisaba ithwalo ngale ndlela lokuthi ne oil nobungozi cha abantu abadala cha i-oil ayinabungozi into enobungozi ayikho into enobungozi kaMkhulu Hoti uma ungathathi isithwalo se500,000 isona sithwalo sinobungozi zonke ithwalo zami azinabungozi and i-oil anything a product ayiyona isithwalo uma kuyisithwalo ngiyosho ukuthi lokho isithwalo umuntu angibuze nge-oil ka1.5 ukuthi mkhulu ayinabungozi ngiyibuza ukuthi i-oil ka1.5 ngaba nobungozi kanjani bakwethu bese futhi kube nabanye abantu bathi mina mkhulu i-oil le iyongifakela imali ebank na awubakwethu i-oil ngakufakela kanjani imali ebank kanjani i-oil yokuvuma ivula into zakho imali okwazi ukuthi ingene akuna oil engafaka imali ebank senaqhathwa kakhulu egengele ngaphandle emva lokho nathi nisisela kulokho nali baso sindabeni baso 3.5 baso
kwi-3.5 liyakusiza liyakusebenzela kwi-tuck shop yakho abantu bayangena. Ngiyazi ukuthi amandiya bakwethu avele nje awisa amabhizinisi wenu, kodwa namhlanje ngithi nali iBaso abantu abangene kwi-tavern lakho njengoba lockdown sekuzovula kudala yokusiza iBaso. Nina abantu abathi mina mkhulu ngidinga usizo, ibhizinisi lami liyawa, i-crash yami iyawa, anything wena uyiqalile uyibona ukuthi ayisasebenzi kahle, libasokile 3.5 libasokile 3.5 libasokile. Ngiyathokoza lothokoza inyanga yoMPEDI Mkhulu Hoti okusuka eGoli. Amanamba amadlula ku screen ngifonele mudinga iBaso yonke into wazothi khanya. Makhosi.